Da, nije u pitanju nikakav clickbait. Zaista sve kompanije koje ću danas spomenuti zapošljavaju programere iz Srbije i sa Balkana i plaćaju preko 100.000 evra godišnje. Vidjet ćete i primjer da neke plaćaju i preko 190.000 dolara godišnje za seniorske pozicije. Ono što je bitno da znate o platama kada se radi o internacionalnim firmama, odnosno startupima ili kompanijama koje su do nedavno bile startupi, to je da se plate sastoje iz 3 dela. Jedan deo je osnovni deo. To je ono što dobijate svakog mjeseca. Radite i nebitno šta se u kompaniji dešava, taj deo vam svakog mjeseca leže na račun. Drugi deo je bonus. Ako startup dobro posluje, na kraju godine često zaposleni dobijaju bonuse u visini od 1 do 3 mjesečne zarade. I treći deo su akcije, odnosno udeo u kompaniji. Sad, malo je komplikovanije od toga, ali za potrebe ovog videa recimo da su to samo akcije i taj udeo u kompaniji. Udeo u kompaniji možete da unovčite jedino ako kompanija, odnosno startup, izađe na berzu ili ako se taj startup proda, ako ga kupi neka druga kompanija. Ova 3 dela zajedno su vaša plata, odnosno kompenzacija. Međutim, i kada biste zanemarili ova druga 2 dela, to jest bonus i akcije, i samo gledate osnovni deo, u ovim kompanijama najverovatnije možete da očekujete preko 80.000 evra godišnje. To sad naravno ne znači samo se pojavite i bum, dobit ćete 80.000, naravno da se očekuje da pregovarate. Ako vi tražite 50, neće oni reći aha, pa znate kako, imamo 80, uzmite, višak nam je. Naravno, pregovarate. Pointa ovog videa jeste da vam pokaže u kom opsegu se kreću uopšte plate, u kom opsegu treba da pregovarate kada su u pitanju neki dobri remote startupi i remote kompanije. Naravno, nikako ne savjetujem da treba da zanemarite akcije i bonuse kada pregovarate, posebno ako u toku svoje karijere radite u više različitih startupa. Šanse su vam veće da će neki od tih startupa zaista postići veliki uspeh. I time bi se vrednost vaših akcija uvišestručila. U nekim slučajevima to može biti i 10 puta, u izuzetnim slučajevima to može biti čak do 100 puta. Uzmite akcije i bonuse sa ozbiljnošću. Da vidimo koje su to kompanije o kojima pričamo danas. Prva kompanija na listi je DuckDuckGo. Verovatno ste svi čuli za DuckDuckGo, za njihov search engine i pretraživač koji vam omogućavaju da sačuvate svoju privatnost na internetu. DuckDuckGo je kompanija koja zapošljava širom sveta. Ovdje vidite ima 125 zaposlenih, 15 različitih država i zapošljava i programere iz Srbije. Evo, možete da vidite, trenutno otvorene pozicije su iz različitih IT domena, ali tu su i programeri, developeri, senior C# developer, senior Android engineer, iOS engineer, Mac engineer, imate ove neke liderske pozicije, naravno dizajnerske, biće pozicija za data inženjera, za privacy inženjera. Imate različite opcije. Ono što je bitno kod DuckDuckGo je da obično ne zapošljavaju juniore. Možete vidjeti iz ovih oglasa, a i kod svakog oglasa piše minimum experience, experienced. Znači ovo su više pozicije za seniore. Naravno, to nije ništa što dobri domaći seniori ne bi mogli. Sljedeća kompanija na listi je GitLab. GitLab je kompanija sa preko 1000 zaposlenih, također zapošljavaju širom celog sveta. Veliki akcenat je na fleksibilnosti i udobnosti u radu. Vidjet ćete, imaju različite benefite, recimo, pored toga što vam sponzorišu opremu, edukaciju, sponzorišu vam čak i individualna putovanja kada idete u posjetu nekom od kolega. Organizuju team buildinge na interesantnim lokacijama širom sveta. Naravno, to zbog COVID-a sada možda nije baš aktualno, ali eto, to je nešto što nisam pomenula kod DuckDuckGo, a definitivno i oni, i ne samo DuckDuckGo, to je manje više standard u svim dobrim remote kompanijama, da se organizuje team building gde se ljudi barem jednom godišnje, negde i 2 puta godišnje sretnu na nekoj egzotičnoj ili barem po nečemu interesantnoj lokaciji.
GitLab ima veliki broj otvorenih pozicija manje više u svakom trenutku. Vidjet ćete sve developerske pozicije, inženjerske pozicije su nego su uvek remote. Zaista veliki broj pozicija. Ono što je interesantno i različito kod GitLaba u odnosu na DuckDuckGo jeste to da zapošljavaju ne samo seniore, već i ljude sa nekim mid-level iskustvom. Evo na početku mislim da sam vidjela ponekad imaju i otvorene pozicije za praksu. Ako ste gledali moj razgovor sa Matijom koji radi u GitLabu, vidjeli ste da je on tamo počeo da radi još kao student. U svakom slučaju, ako vas GitLab interesuje, pogledajte taj video. Matija u njemu potpuno otvoreno priča o najrazličitijim stvarima vezanim za remote rad i o iskustvu, CV-u i o platama i o tome kako osnovati firmu i toj pravnoj strani koju imate u Srbiji kada radite za remote kompanije. Sljedeća kompanija je Basecamp, jedna od mojih omiljenih remote kompanija. Nije na listi zato što mi je jedna od omiljenih, nego mi je omiljena jer je istinski inovator u remote radu, a zato je završila i na listi. Jedan od osnivača je jedan od tvoraca Ruby on Rails. Mala su kompanija i retko imaju otvorene pozicije. Ovo što trenutno imaju važi u naredne 2 nedelje prema ovome što vidim na njihovom sajtu, tako da ako ste Ruby on Rails programeri, ako ste zainteresovani, požurite sa prijavom. Ono što je interesantno kod njih, veoma su transparentni sa zaradama programera i oni su kompanija koja će u oglasu za posao na svom web sajtu napisati koliko zapravo programer može da očekuje. Možete da vidite da će neko koga zaposle kao programera platiti i $165,000 godišnje, a da će senior programer imati i skoro $200,000 godišnje. Sljedeći primjer je primjer startupa koji, kao što sam pomenula, ima potencijal da višestruko uveća vrijednost svojih akcija u narednih nekoliko godina, zato što su trenutno još uvijek veoma mali tim koji intenzivno raste. Njihovo ime je Superside, bave se pružanjem dizajnerskih usluga klijentima iz cijelog svijeta, fokusirani su na Ameriku i zbog toga zapošljavaju najvećim delom, odnosno unajmljuju dizajnere. I dizajneri ne dobijaju akcije i udeo u kompaniji, dok software developeri dobijaju akcije, kompanijske akcije. Ovdje možete da vidite imaju 3 otvorene pozicije za tech, frontend, backend, engineer i senior product designer. Ovaj startup je primjer da i mali startupi mogu da ponude visoko kompetitivne zarade. Postoji gomila startupa za koje niko praktično nije čuo, a nude odlične uslove. Mogla bih, ako hoćete, da vam u svakom videu u recimo 1 minutu predstavim tako neku kompaniju koja zapošljava programere iz Srbije i sa Balkana i tu bi bile različite kompanije, ne bi samo bile male kompanije, nekad manje, nekad veće, zapošljavale bi verovatno i seniore, nekad i programeri sa manje iskustva. Ako ste za to zainteresovani, ako mislite da bi vam to bilo od koristi, napišite mi u komentaru recimo remote jobs, a ja ću se potruditi da u narednim videima uvedem takav deo. Pored toga, ako hoćete neku specifičnu tehnologiju da pokrijem, recimo interesuje vas JavaScript, vi napišite i ime tehnologije koja vas interesuje, pa ću gledati da se fokusiram na te pozicije koje zapošljavaju specifično za tu tehnologiju. Sljedeća kompanija na listi je Zapier. Imaju veliki tim, poznata su kompanija, ne znam da li ste čuli za njih. Veliki akcent je na kvalitetnoj atmosferi u remote timu i na benefitima koje kompanija pruža. Imaju veliki broj različitih projekata na kojima se može raditi, imaju veliki broj otvorenih pozicija. Možete da vidite da li vama nešto odgovara, nadam se da će se za svakog naći nešto. U svakom slučaju možete da podijelite ovaj video sa kolegama za koje mislite da imaju šansu da dobiju remote posao u nekim od ovih kompanija. Iako od toga nećete možda direktno vi imati momentalne koristi, imajte u vidu da što više ljudi odavde počne da radi remote, to će biti više izvora informacija o različitim remote opcijama. Veće su šanse da ćete poznavati nekog ko radi remote i ko može da vas preporuči negdje, da imate neku konekciju.
Zbog toga će biti lakše doći do remote posla u budućnosti nego što je to u ovom trenutku. Naravno, podrazumeva se bez da kažem da ako se neko od vas prijavi za posao i dobije posao, obavezno se javite, napišite mi, voljela bih da znam. Šta više, vodit ću vas na piće da zajedno to proslavimo. Realno, ako se 200 ljudi prijavi za posao, velike su šanse da će neko zaista i dobiti posao. A to je za mene najveća nagrada ako ovaj video od nekoliko minuta može da pomogne nekome da promeni svoj posao na bolje. U svakom slučaju, napišite mi da li želite da u narednim videima uvedem ovo predstavljanje neke kompanije. Pišite mi u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!